Intambama enhle kini lonke bazalwane njalo emhlanganweni wamadokodo. Siyabonga ukuhlangana noKristu nokuhlanganiswa noKristu ngaye umnikazi womsebenzi lomnikazi thina enyaweni zikaJesu kulintambama asihlanganeni lokukhuthazwa lokuba sisukumele umsebenzi kaNkulunkulu. Isihloko sethu njalo sithi sona Operation Do Something About It. Ungavumi nje ukuthi uhlale ungenzi lutho ungacabangi ngomsebenzi ungafaki umfutho lengqondo lempilo lemizamo lomthandazo emsebenzini kaNkulunkulu. Yikho isigijimi sisithi sona goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini wenkosi goqa. Ungavumi ukuhlala usmart izicathulo zipholishiwe konke ungayindawo ngoKristu. Ngena empilweni yabantu umoya wengcwele yakwazi ukuthi uza kuthwala njani konke lokho. Ngicela ukubuza umbuzo othi wona bangaki bethu abangamachayinyoka emsebenzini wenkosi ilanga selitshonile kanje uJesu esiza. Angikhulumi ngomuntu ongasebenziyo ongaqhashwanga, angikhulumi ngomuntu odinga umsebenzi ema-industry, ngikhuluma ngomachayinyoka obhoda lemduli ithuba lokuthi ayebona umakhelwana elalo lomlomo elawo lengqondo elawo lenyawo elazo ezokuthi angahamba ayitshela omunye ngoJesu. Ivesi yethu yansuku zonke ikutholakala kumsebenzi 1 verse ngeka 8. Ngakho ke liza kwamkeliswa amandla uma umoya oyingcwele esefikile phezukwenu. Njalo liza kuba ngofakazi bami kusukela eJerusalema, eJudiya, eSamaria ndawonye nasemkhawulweni womhlaba. Inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi layo asithandazeni. Babothandekayo, siyamswela, siyammema, siyamcela umoya oyingcwele ukuthi aze kwenza lokhu engeke sikwenze ngoba ama-programs ehlulekile, ama-projects asehlulekile. Thina ukukhuhlana sodwa sokwehlulekile sesifuna wena mnikazi womsebenzi ole office engavalwayo buya usisize ukuthi senze njani ukuze siqedise umsebenzi kunye lawa ngegama lika Jesu. Amen. Ngomunye umnyaka abanye omakhelwane base bechile badakeka badinwa ikugcinisa impahla zabo kubo makhelwana.
ngakho ke base bejala ukuthi bangathenga noma inyama noma yini ebunayo bayifaka efrijini ekamakhelwane. Akubajabulisanga lokhu ngoba abantwana bakamakhelwane basebeke bakhulume amagama angayisiwo. Ngakho ke ngokubusiseka okukhulu ngokubusiswa inkosi basebe thenga ifridge okuthiwa yiCapri. Kalakatha ifridge okuthiwa yiCapri bayithatha yafika ngikhaya bajabula okumangalisayo bayathatha ukudla kwabo ababekubeke komakhelwane baza kufaka efrijini. Yaduma kwaba into enhle kangaka. Babemele bahambe amaviki amabili baye eCape Town besuka eZimbabwe bevakatshile njengoba kwakulikhefu. Basuka ke bayichiya igcwele ifriji kanjalo bahamba. Bafika bajabula babusiseka ngalokho ababekulandile. Bathi nxa befika ngekhaya bechayela imoto besima egedini bathi bahlangabezwa ikunuka okuvelela endlini okukhanya ukuthi kulezinto ezasezibolile. Bathe bayavula umnyango kwaba worse kwabamba isibhoho ongazange usibone. Bathi bathola efrijini sebehlangabezwa zimpethu sezihamba ngenyawo. Inkinga yayingaphi? Iluphi uhlupho? Kwakutheni amagesi endlini ayekhona? Inkinga ukuthi iCapri ifriji yabo le yayingaconnectwanga emagetsini. Amagetsi akhona kodwa impethu zigcwala kandle ngenxa yokuthi ifriji yabo yayingaconnectwanga lapho kwakulomthombo wamandla khona. Sibuthakathaka bazalwane kangaka asixhumanga kuJesu. Sehluleka ukufakaza asixhumanga emthonjeni wamandla. Impethu omakhelwane bahlangana lazo eminyango yethu kusiya kweyabo okwenza ukuthi sibaninele khatshana. Ngifisa ukukhuthaza isifundo sanamhlanje sithi sona asikhuthalenini ukuxhumana namandla. Asithandazele nini amandla kaMoya weNgcwele. Asivumeni ke njalo lokusetshenziswa ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Sithandaze sisebenze sithandaze sisebenze. uNkulunkulu uza kungena phakathi kwethu. uJesu ngelinye ilanga uhlangana lomfazi waseSamaria. Umama onesimo esingathandekiyo. Umama olesimilo esizimvava esizimvuthu. Isimilo esasithunqa siyephuma esiphundu ukunuka kwesono. Abantu bemesaba, abantu bengamthembi, omama bengamhlanganisela imlomo ngenxa yempilo yezenzo zakhe. uJesu ke uhlela ngamabomo ukuthi ayelumathisa ukukhanya kwevangeli lokusinda kwabantu baseSamaria kusuka kulo umama. So uhlangana laye emthonjeni uJesu usekhathele, abafundi bakhe sebeyethenga ukudla. Abesesithi uJesu ngephimbo elipholileyo elilomusa elithwele usindiso athi kuverse ngeka 7, ngiphe amanzi okunatha. Umama lo wahwaqa kwashuba into yonke, wathi uyabuka uJesu, uyabuka isikhumba sakhe, uyabuka ulimi lengqondo, wabona ukuthi akuhambelani. Wamazi wamfunda lasebusweni ukuthi impumalanga lentshonalanga ijoy lamakhala bomvu ngeke kwenzakala ukuthi ngidlisane kumbe ngidlelane lalumuntu. Liyakwazi yini bathandekayo ukuthi isidingo esikhulu esoluntu lonke olubhubhayo sisile ndawo yaso singagcwaliswa sifinyelwe ngumoya oyingcwele lokulunga langelizwi likaJesu. Wonke umuntu ohlangana laye empilweni osindwa esisitheka emanikiniki ethwele isono ucela uncedo. Any act of sin is a cry for help. Wonke umuntu ombona esono empilweni uthi ngicela ungisize. And kanjalo akulamuntu emehlweni kaNkulunkulu oyisana ngapho, umuntu oyi-write off. Akula. Izulu likhankasa uNkulunkulu Baba, Indodana loMoya Engcwele abalali ubuthongo. I-office yabo, i-executive committee, ungezwa ukuthi ihlangene ezulwini ikhanda amacebo okufinyelela abantu abasemhlabeni.
ngicela ukulikhuthaza ngegama lenkosi uJesu asingeneni phakathi kwabantu phakathi kwenhlalo sisezabelweni sisemadolobheni silabo makhelwane asingene phakathi kwenswelo zabo phakathi kwendingeko yabo uthi lapha uEllen G. White uJesu waye ethi angangena phakathi kwabo elaphe abagulayo avuse abafileyo abephukileyo abangaboniyo izicubu lezacuthi azinike indlebe ngaleso sizatho kuthiwa uJesu wathola ukuthi bamethembe bamkholwe baze bamnika inhliziyo zabo bagcina sebesidla phakathi kwempama kaJesu eselesizotha esamukelwa yibo laba bantu esele confidence yabo kuthiwa wabanxusa ukuthi basondele asisebenziseni indlela ezinjalo asingeneni phakathi kwabantu abasoze bale ukumemezela kwethu inkinga yethu ukuthi siyama esidulwini simemezele ngeremote control sikhathi singelandaba labantu sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu sesifice ngitsho lelihlo elilodwa sisehla lapho abantu kasilandaba labo aliyakwazini bazalwane ukuthi emphakathini emangweni saziwa ngalokhu esingakuthandiyo asaziwa ngalokhu okumele sikuphilele we are known for what we don't like other than what we are supposed to live for abantu basazi njalo asila good public relations asidlelani asihlobani kuhle labantu ngomunye umnyaka omuhle ngiyambonga uNkulunkulu ngale indoda angize ulitshela ukuthi kungapi kodwa kukhonapho ngaphansi kweWest Zimbabwe conference yenzakala le indawo sengisemsebenzini eWest Zimbabwe conference silomdikoni wakithi inkomba zakhe ngephutha elibi zaya fohla ensimini kamakhelwane zafika zephula umumbu masinyane bazinqanda zaphuma wazonda umakhelwane wabhubhudla amagwebu wadlinja wayicheba ngomangoye wathi akwenzakali noma kutheni ngiyakuhlawulisa indaba yayangena kubuziphatha amandla ekugcineni ubaba lo wahlawuliswa inkomo wayibhadala umakhelwane lo wayithatha inkomo wayinqanda yangena esibayeni sakhe ngenhlanhla embi ngomnyaka ozayo inkomo zikamakhelwane lo zafohla esibayeni zayalala ensimini yomdikoni angithi ukuthi zayakudla zaphuma zalala khona ubusuku bonke ekuseni bathe bayavuka bathola ukuthi zisuthi ziziduli zikubonakala ngempondo umhlambi wonke umakhelwane wathi yena ngicela liye ngixolisela kulumuntu kuphambanisekile ngicela ukuthi bantu ngesiswati abantu bathi bona uyephula imbodlela wephula amambodlela lo muntu exolisa kangaka kabuhlungu umdikoni wathi angifuni induna angifuni sobhuku angifuni bani ngifuna ukuthi abuye lapha yeyi madoda ekugcineni wabona ukuthi kakulandlela ezimbili waqunga isibindi ngemva kwemini ngeFriday wahamba waya endlini kaMdikoni uthe efika endlini kaMdikoni ekhuleka ephandle awu ebani emahlangu umdikoni walungisa wabona ukuthi nguye wasesithi kunkosikazi hayi ngicela ukuthi uphume phandle sisale sobabili wayengachongo lokuthi ucabanga ukuthi uzamphatha njani lubaba wanyonyoba lubaba la ngokuzithoba umsila wangena ngaphansi kwenyawo uthe engena emnyango umdikoni wavala umnyango ungabona umdikoni wesabatha evala umnyango kukhona osokumele kwenziwa this time akubuthwa mnikelo ubaba lo wahle wabona ukuthi lapha kuzalela ingwe wazithambisela ekwazi ukuthi umdikoni uzahwatsha induku ophahleni ayephulele phezulu kwakhe umdikoni wathi mhlobo wami singakaxoxa sikuxoxayo ngicela ukuthi asicimeze sithandaze wathandaza umdikoni ephuma lapho wathi mfowethu okwangehlelayo kumnyaka opheleyo yikho okukwehleleyo singomakhelwane siphila sonke kukwehlele kuzaphinde futhi kungehlele lami kanjalo asifunde ukuphilisana ngiyakuxolela ngicela ukuthi ungabhadali lutho uyakwazi okwenzakalayo wamangala lubaba
wamukela lolu xolo ngokwesaba la ngokungakholwa umdikoni wavula umnyango wamphelekezela waphuma waya phandle. Uyakwazi okwenzakalayo. Isabatha elilandelayo ubaba lo watshela unkosikazi wathi yena sengizwile ngesiKristu mina ngisibone sihamba ngenyawo sonke njengomndeni siya kuyakhonza enkonzweni ekhonza umzalwane ubani. Ngithe ngifika mina kuleyo camp meeting bengitshela ngaleyo ndaba ngambamba ngesandla lowo mdikoni nalowo baba owaxolelwa ngumdikoni ngesimilo esihle sikaKristu ngamthola ekhona kuleyo camp meeting. Bantwana benkosi, uNkulunkulu usibizele ukuthi sibe ngofakazi ngempilo la ngakho konke. So umama lo ubuza umbuzo kuverse ngoka9 uthi yena kwenzakala njani ukuthi wena ungumJuda ucele amanzi okunatha kimi ngoba amaJuda awala buhlobo awala budlelwane lama Samaria. Izinto ezisenqabela ukufakaza ngoKristu kunhlalo yethu yansuku zonke eziyimigoqo esinda ukuthi ilizwi lenkosi lifike ebantwini zihlanganisela lokhu okulandelayo. Tribal boundaries. Abantu namhlanje emhlabeni wethu siphila ngokwehlukana ngemihlobo. Ubani ungumhlobo onje, ubani ungumhlobo onje. Ngingeke ngihambisane, ngeke ngidle, ngeke ngenze njani kumbe ngenze ulutho ndawonye lo muntu womhlobo onje. Racial boundaries, ukwehlukana ngemikhakha yezikhumba zethu kumbe ngembala yethu. Khona lokhu kuyasehlukanisa kwenze sehluleke ukuthi sifakaze ngoKristu. Ukwehlukana ngendimi, linguistical boundaries, imingcele yemigomo yendi umhlaba namhlanje awuvangeleki ngenxa yokuthi laba babalekisa indimi zabo. Material boundaries, inzuzo bantwana bakaNkulunkulu yenza ukuthi namhlanje abantu behluleke ngoba labana bazuzile laba ngabangazuzanga akuhlale kulomkhandlo onjalo. Even ukwehlukana la ngemingcele yokuhlala la ngokufunda zonke lezi zinto zisithathele ubuhlobo ebesingabakha labo makhelwane sibakhela uKristu. Sibiziwe bantwana bakaNkulunkulu njengebandla likaKristu. Thina i-identity yettu kumbe ubuzwe bethu kumbe ubuyithi butholakala kuSambulo chapter 10. iBhayibheli likhuluma ombala ukuthi siphawuleke kangakanani saphiwa uthumo bani. Uthumo lwethu lusuka kuMateyu chapter 28. That is our commission. Udaba lwethu lutholakala kuSambulo chapter 14 verses 6 to 12. Ivangeli esiliphetheyo ngelezizwe lezindimi lemihlobo yonke insika abayichiye bonke abantu kumele bangene kuKristu. Kungani uJesu wanelisa ukufinyelela umama lo waseSamaria? Uyakwazi ukuthi ngo745 BC kusiyafika ku722 BC abaholi base-Assyria okuthiwa nguTigla loSargon II bashaya babhuqa uIsrael, bamthumba, bamthatha, bamusa ezizweni. Basebesuka lapho bayathatha amaBhabhiloni bayathatha labantu beNorthern Mesopotamia, labantu baseHama, babuya babathwala baze babeka lapho okusuke khona uIsrael. Kwakusele ingcosana iremnant kaIsrael. Basebehlanganiswa lazo zonke lezi zizwe kwasokusiba ingxube, bahlangana kwaba into yonke. Ngabe umfundisi uManyathelo uyaphila ngabuthi ngamatirativange zihlangene konke lembanje ikhona lapho. Le ingxube eyayilapha eyayihlanganisa uIsrael lamaBhabhiloni labantu beMesopotamia lamaHama basala bekhonza belomthonselanana wenkolo yamaJuda, inkolo kaNkulunkulu, noma yasingcolisiwe kakhulu kokuthi isisenyanyeka ayiselakho ukulunga kukaNkulunkulu ngokuvamileyo. Now amaJuda lingizwe kahle bathe sebevela ekuthunjweni le eBhabhiloni besiza lapha ekhaya
amaSamaria asecela ukuthi bahlangane babe ndawonye kundawo zenkolo. Ibandla likaNkulunkulu lathi okungabonwayo okungaqalwayo kwakungaphansi kukaZerubabel lo Joshua. Ibandla lafunga lagomela lokhu ngikuthola kuEzra 4 verses number 1 to 3. Bala bathi asihambelani noma ngaphi la kwenkolo loNkulunkulu ngeke simabelane. Hlalani linjalo lingamaSamaria lizixhwali lizinephu zesono sizakuhlala thina singabangcwele. Lokhu kwathukuthelisa amaSamaria kakhulu okwaze kwenza ukuthi ekwakhiweni kwethempeli laseJerusalema sebevela eBhabhiloni. AmaSamaria abayizitha ezinkulu baba yibo abavimba ukuthi ithempeli likaNkulunkulu lingakhiwa ngesizathu sokuthi uIsrael wathi yena asifuni ukuhlanganela kunye lani nokuthi lizekhonza uNkulunkulu wethu hlalani linjalo. AmaSamaria asesebenzisa udlakela lamabutho ukuthi balwisane lo-Israel bengaphansi kukaGavana owayebizwa kuthiwa nguSanballat owayebusa eSamaria. Bachisa ke amasango amagedi wonke kaIsrael basebediliza ngitsho lama certain sections awemduli lamagedi akaIsrael. Ngikuthatha kuEzra 4 verses 7 up to number 13. Now sebalelwe ngamaJuda ukuthi basondele bakhonze labo ngaphansi kukaSanballat. Bazalwane ngicela lingilalele kahle. AmaSamaria isana ngapho olahliwe odojiwe abantu abangadingakaliyo ngenxa yokuthi ngabantu abangcolileyo ngeke sibafunele ngitsho loNkulunkulu izikrepha zokucina. Basebe siyakwakha ithempeli labo phezu kwentaba okwakuthiwa yiMount Gerizim. Bahlala ke kulelo thempeli basebelinikela kuNkulunkulu wabo okwakuthiwa nguZeus owayevikela ababekholwa ukuthi uyabavikela kuzitha zabo. Kodwa babekhonza ngendlela amaJuda akhonza ngayo. Zwana kahle mfundisi Dube, Executive Secretary, ngo-135 BC amaJuda ngaphansi komongameli okuthiwa nguMaccabees bahamba eMount Gerizim bafika badiliza babhidliza ithempeli lamaSamaria bathi lina kasilifune duzane le thempeli lenu futhi kasilamkeli noma liselizweni lenu kanjalo. Selidiliziwe ithempeli amaSamaria asala ekhonzela esiqongweni sale intaba iMount Gerizim. Baze bayibiza bayinamathisela ngokuthi indawo efaneleyo engcwele emsulwa yokukhonza uNkulunkulu. Ngitsho nePhasika labo babelidlela phezu kwentaba. Sikuthola lokhu kuJohane 4 uverse ngoka20 lo 21. Umama lo umSamaria ukhuluma ngokuthi thina sikhonzela kule intaba iMount Gerizim ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. lePhasika siyalidla ngesikhathi sikaJesu. Ngicela lingilalele kahle bantwana bakaNkulunkulu. Ngesikhathi sikaJesu amaJuda uma esuka eGalile besiya eJerusalema belanda iPassover belanda iPhasika, kwakumele bagege badlule khashana babhode bangangeni ngoba iSamaria ingcolile labantu babo bangcolile levangeli loNkulunkulu kabafanelanga. Lokhu kufanana lokuthi umuntu evela eVictoria Falls athi efika eLupane abesedinga indlela yokuyagega kumbe ukuyabhoda eNkayi angene uFighting Road efuna ukuya koBulawayo ngoba engafuni ukudlula eSt Luke's ngoba iSamaria yayifanana lokuthi iSt Luke's. So babengena uFighting baze bayengena khona leNkayi badlule eGuwi bayephuma sebekhonale eNyathi bebalekela indawo yamaSamaria. So uJesu ukhuluma lalo umama lo ulesithombe esinjalo sokwehlukana lokungahambelani ngitsho lamaJuda. But okwakumqoka okwakubalekile kuzigaba zombili zempilo zamaJuda lamaSamaria ukuthi bobabili
babelambele bomele ukulunga bemelele ngitsho lo msindisi okwakuthiwa uyeza. Umahluko owawukhona ukuthi amaSamaria babengabantu abalemthetho eyekethisiweyo bengala nkinga kangako okwedlula amaJuda ikakhulu lawo ayengabaFarisi. So umama lo ethiyena kuJesu asidlelani wayekwazi ukuthi ubuhlobo bakhe lo Jesu babungekho noma ngasiphi isizathu, kodwa ngobuhle bokuthi wayehlangane lo nkulunkulu uJesu wayekwazi ukufunda isimo sonke ngesikhathi esifaneleyo. He was a good game reader and a good game changer. Yikho okufanele sibe yikho khona. Asifundeni umumo sikwazi ukuthi siziveka njani phakathi kwawo, ikakhulu uma simele intando kaNkulunkulu kulezinto ezingaba yisihibe ezingasivikela ukuthi sihlangane loNkulunkulu. So uJesu wazazi izidingo zalomama njalo wahlosa ukudinga ithuba elihlanzekileyo elokupha umama lo ukuphila okungaphelileyo ongapheliyo. Yikho sifunda indlela uJesu amphendula ngayo yayikhomba ukuthi uJesu uyamazi hathi ngaphandle kodwa umazi la ngaphakathi. Umama lo bathandekayo ake simbuke, ake lingisize. Umama lo ulesimo sempilo yakhe kodwa wayefuna edinga iqiniso, engumfuni lo mdingi weqiniso ngokuqanseka elambe kakhulu. Wayedinga ulutho ayengeka luphiwa inkolo elula. Wayedinga ulutho kumbe ayengeka luphiwa ngitsho iproject kumbe iprogram. Wayedinga umsindisi ngokwakhe. Wayedinga umuntu owayezamguqula impilo, kodwa wayehleli phambi kwalindoda eyayifunda amapheji enhliziyo yakhe. Wabona lumama ukuthi ngeke lumganga lomngcele ungivimbele ukuthi ngithole impilo esifikile ezinyaweni zami. uJesu wasemthembisa ukuthi ngabe ubusazi ukuthi ukhuluma lobani, ubuzacela ngikunike amanzi okuphila ozathi ungawanatha ungaphindi futhi wome. Umama lo wazi ukuthi usenyaweni zalo ophethe impilo yonke. Wasevuma isifuba sakhe ukuba ngumhlaba owomileyo, umhlaba ovundileyo, ukuba ilizwi likaNkulunkulu liwele enyaweni zakhe. Wasevuma ukuthi uJesu athelele impilo yakhe engananzelelanga. Ungafunda uchapter 4 uverse ngaka 15 wasesithi lumama nginika amanzi ukuze ngingaphindi ngibuye lapho. Hlobo zami esithandekayo, ngiyambonga uNkulunkulu ngale indlela, ngiyambonga uNkulunkulu la ngaleli lizwi. Wasesithi uJesu ke ngamabomo, uJesu waqhubeka ngamabomo wathi yena kuye lumama, ukuzubona ukuthi ngiyakwazi kahle wena, anduba ngikunikela amanzi, hamba uyebuya lo myeni wakho. Wasesithi umama lo angilaye umyeni. uJesu wathi uqinisile ukuthi awulaye ngoba lalaba abahlanu obuvele uhlala labo mandulo vele kabasibo bakho. Umama lo wahle wazi ukuthi sengiphambili kukaNkulunkulu, lo owesikhombisa olaye kuvele akusiye wami. Wasememezela uJesu wathi yena siyeza isikhathi njalo sesifikile, labo abamkhonzayo uNkulunkulu ngeqiniso baza kumkhonza ngalo iqiniso, njalo baza kumkhonza ngawo umoya ovelela kuBaba. Bantwana bakaNkulunkulu, ukukhonza kweqiniso yikusabela uthando lukaNkulunkulu. Ukukhonza kweqiniso kwedlula ukungena phakathi kwezinhlelo lama projects esingaba lawo, yikuzuza uJesu njengenkosi lo msindisi ahlale phakathi kwempilo zethu, kuphuphume uthando. Uthando lwempilo kaNkulunkulu lungazuza indawo ngaphakathi kwethu. Impilo endala iyaguquka, umuntu abe ludlawu lukaKristu. uJesu abe sesiba nguye yedwa obusayo, abe sebhala umthetho wakhe ngaphakathi. Kwaba njalo kulo umama, wanatha okwempilo,
wanatha okamanzi angapheliyo esegcwele ukuphuphuma kothando lwempilo kaKristu, aphuphuma ngamandla esuka kuJesu engena kumpilo lumama. Wasesukuma ngaso leso sikhathi, iBhayibheli lami lithi lona wasukuma njengommeli, wasukuma njengegosa, wasukuma njengenceku, ngoba esephuphuma from i-overflow yamanzi othando lempilo engapheliyo. Uverse ngoka 28 oka chapter 4 ithi yona wasebeka inkonxa yakhe. Yeyi madoda, masinyane umama lo waba yisivunguzane, waba yijibhi elosiba, wangena phakathi kwabantu, indlu ngendlu, umzila ngomzila, iboundary, ilokitshi ngelokitshi. Wathi hey bantu, ake lize bona umuntu ongitshele konke kwempilo yami. Wayekuthatha ngaphi lumama? Akangenanga iklasi yombhabhathizo, akafundanga i-witnessing, akafundanga, azange abe ingxenye yama-small groups. Isizathu abathandekayo kwasokuphuphuma impilo yothando lukaJesu solungenelwa gamanxa ngaphakathi. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi bazalwane lonke kuKristu Jesu eWest Zimbabwe Conference, uJesu angahlala athophele, nguye yedwa okuzamele siyefakaza ngaye. Ngelinye ilanga ngangisebenzela eBeitbridge, ngihlanganisa iBeitbridge leMwenezi. Amabhasi ami ayihamba ebusuku izikhathi zonke, noma ngisuka eMalipati, ngisuka eShikombedzi, noma ngisuka koMaranda kumbe ngapha komaZethese, amabhasi ami wonke ngangiwagibela ngo-12 ebusuku. Ngangisiba lenhlanhla kuphela uma ngisukela eBeitbridge ngisiya, noma ngisiye eZezane phezulu, noma ngisiya eShashe eborder yeBotswana, amabhasi ami wonke ayisuka ebusuku. So ke ngalo leli langa ngiya eRutenga ngisukela eBeitbridge, ngangena ibhasi okuthiwa nguTenda. Ngalelo langa yayisuka ngo-12 ebusuku. So mina ngabuya ngazelala ke ebhasini ngo-10, yasuka ngo-12. Ithe ihambe just 40 kilometers isanda kudlula eLutumba ngomgwaqo lo oya eHarare oya eMaswingo. Kwakulomfana wayehamba natha isibhuku, ehambe natha utshwala bamanzi obuyi-whisky kumbe iBollinger kumbe yini angiyazi. Umfana wabukhelela, bathi bona amanesi utshwala lobu obesilungu buthatha just 5 minutes ukungena ku-blood stream. Esebunathe kanjalo umfana ngepower, isibhuku sathi go ye therefore, phuma uhambe. Yeyi madoda, umfana wazama ukuqinisela, isibhuku sathi go ye therefore. Wasuka umfana wasondela kumshayeli webhasi, wathi hayi bantu, sengiphathekile, sengiphishekile, ngicela ukuthi ungivumele ngihambe ngiyezikhulula. Udriver wathi ngile 585 kilometers okumele ngizihambe kulobu busuku usanda kusuka, akukadluli even 50 km, hambe hlala phansi. Umfana uthe uyabuyela ukuthi ahlale phansi, isibhuku sathi go ye therefore. Ekugcineni umfana, abantu bonke basebelele lapha ebhasini, uyakwazi ukwenzakalayo. Umfana wathi too late, wahamba wavula ifasteli, iwindi lebhasi, wasethambisa kathi umoya webhasi wathatha umthambiso wakhe wawuletha ebhasini. Abantu banethwa ngabezwa behlaba umkhosi, abantu bekhuluma ngolimi lwakithi olumnandi lwabakhwenyana, bathi bona thanayiwa, besithi ukuthi sesinethiwe. Lami ngingomunye wabantu abanethwayo ngoba isibhuku sasesithe sona go ye therefore. Umama weSamaria esenathile amanzi emthonjeni wokuphila, ku-blood stream yakhe engqondweni lasemphefumulweni, ilizwi likaJesu lathi go ye therefore. Wangena indawana yonke wamemeza. iBhayibheli lami lithi lona, ungafunda kahle uchapter 4, ikhuluma ngokuthi idolobha phose lonke abantu beza bafika bathi bona asizanga kuwe manje, asisakholwa kuwe ngoba sesizwe ngalo umama. Ake lingitshele bazalwane ukuthi
uma ungathatha iCountry Park yonke abantu bonke idolobha lonke leCountry Park babuye bathi sesizwile ngenxa kaMama oyedwa owayimemezele indaba ezimnandi kangaka. iBhayibheli lithi lona bamcela uJesu ukuthi akahlale okwamalanga amabili. Ngikhuluma nge-unentered area, indawo engangenwa, indawo yaba-hidden, abanuka isono. uJesu wephula ama-barriers, indonga, langena ivangeli, bamamukela njengenkosi lomsindisi. Mhlobo wami othandekayo, manini ngivale ngalokho. Ngo-1991 ngangisebenza e-union yakithi eZuku. Kudala kwakusathiwa khona iZambezi Union Mission. Ngangikhonza e-airport ngoba ngangikhulele e-airport. So ngangile njayelo yokuthi ngama weekends ngihambe ngiyekhonza khona ngale. So ngisukale kwakuyisikhathi se-trade fair. Kunge Sunday sengifuna ukubuyela ke koBulawayo, ngangisahlala eMalindela. Uma ngifika ngicela ilift ngiphiwa ngelinye ijaha elimhlophe elalisebenza eSouth African Breweries ngaleso sikhathi. Uyanginika ilift. Nxa siphakathi sibabili emoteni bese ngiqala ukumxoxela ngoJesu. Ngimxoxele ngoJesu amangala, ngibona ukuthi nasebusweni bakhe uyamangala ukuthi into enje itholakala njani ngaphi, liqiniso lingakanani. Ngihamba ngivula amavesi, sithe sifika e-Trade Fair Grounds lapho ayisiya khona, wasengehlisa wasesithi ndoda, ngicela ukuthi bhala incwadi. Ungibhalela incwadi ukhulume konke ofuna ukuthi ungitshele khona ngoJesu. Ngiyamfuna uJesu, ngiyamamukela njengenkosi lomsindisi, kodwa angisuthanga ngenxa yeprogram engilandayo. Bhala phansi. Ngabhala incwadi enamapheji angu-20, ngayithumela yaya eSouth Africa. Wathi mina ngilapha ku-trade fair okwamaviki amabili, ngifuna ukuthi ngiyithole isifikile. Uthe sefikile khonale wayifunda incwadi, wayifunda labazali bakhe, wayifunda labafowabo, bayifunda bonke bamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Wasengibhalela incwadi masinyane, wathi yena, ngiyacela mfowethu, ngicela ungiphe imvumo. Silomfowethu osebenzela iRoyal Air Force of Britain use-Iraq. Ngemuva kwamaviki amathathu impi izaqala. Ngemvumo yakho ngicela ukufotokopha le incwadi ngiyithumele e-Iraq ukuze impi nxa iqala umfowethu abe sezwile laye ngoJesu. Uyakwazi okwenzakalayo. Ngesikhekhe ngaphendula kanjalo, wayithatha incwadi wayithumela e-Iraq. Umfowabo lo osebenzela iRoyal Air Force of Britain wathatha liyana incwadi wayifunda le platoon yakhe. Amajahala azinikela amukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Angaze ngifike e-Iraq uJesu uzazabuye, angikasiboni isidingo sokuthi ngiyabe ngisiyadingana e-Iraq. Kodwa ngicela ukuthi bantwana bakaNkulunkulu basebephendula amajaha, basebefaka ama-signatures abo bonke ukuthi siyamamukela uJesu noma impi ibuya, sifuna ukuthi isithole sesamukele uJesu. Mhlobo wami othandekayo, ungakhuluma lo makhelwane, ukhulume lo mngane. Umoya oyingcwele uyathatha ilizwi lakho. Awudingi iqembu elikhulu, awudingi crowd, awudingi bantu abaningi, awudingi ixuku. Ungafakaza kulo oyedwa, wazingani ukuthi umphumela welizwi olifakazayo liza kuhamba kangakanani. Athi yena uEllen G. White, ngosuku lokuza kwenkosi uJesu uzamangala, ubona abansundu, ubona abamhlophe abakhuluma le ndimi ongazange uzazi, besithi ngilapha embusweni kaNkulunkulu, nguwe owangiletha lapha. Ubusumangala uthi kwenzakala njani? Athi yena wafakazela ubani engasebenza laye, wafakazela ubani engasebenza kuye, wafakazela ubani engafunda laye. Kulapho engalithola khona ilizwi. Ngithi mina bantwana bakaNkulunkulu ngale intambama, goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini. Awudingi bantu ababili ngomnyaka. Landela umuntu oyedwa, umguqele emadolweni, umcele kuJesu. Uthi uNkulunkulu noma sesidlibile libabayo, ngiyamfuna lo ngoJesu. Umcele ngoJanuary,
umcele ngoFebruary, ngoMarch, September, October. uJesu ulunge kakhulu umoya oyingcwele ukuthi akunikeze isicelo sokuthandazela abanye abantu. Bandla kaNkulunkulu ethandekayo, angathi inkosi kulintambama inganisa imvula kamoya oyingcwele. Siqalele lapho esihlala khona, umphumela wakhona uza kuthinta abantu abaningi abazakuthi befike ezulwini bathi nguwe owanginxusayo, asithandazeni. Babothandekayo, sesifundile ukuthi asidingi maxuku amakhulu lamancane, sidinga wena Jesu, isithombo sikamoya oyingcwele angeza agcwalise impilo zethu. Sizaphishaneka, siphatheke njengalo mfana owabanjwa isibhuku waze wavula ifasteli wafafaza wathambisa abantu bonke. Ngiyacela uNkulunkulu othandekayo, uma kusemandleni lasekufiseni kwakho u2021 amadokodola ake kune isiqhotho sikamoya wengcwele sizakwenza ukuthi abantu bonke banethwe ibukhona bakho. From the overflow of your presence sisuke sitshela abantu ukuthi inkosi iyeza masinyane. Lokhu ngumthandazo wethu ngegama elihle elenkosi yethu Jesu ebuya masinyane. Amen. Asihlanganeni kusasa ekuseni. Sugar is always at the bottom of the cup. Inkosi iza kusipha ukudla okumangalisayo. Qhubekani libusiseka ngegama lika Jesu. Amen.